بجنتش ضررمي يانامن يانامن قردنج موموشمي يارامن يارامن. محمود عزیز شاکر هنرمند و سازوان کرد اوه دما 7 سالانه جیانا خو له هولێرا پایتەختا هەرێما کوردستانê diborîne. Piştî Komalawî li Sûriyê li bajarê Helebê hate dizîn û şewtandin. Jiyana şakiriya rojana ji fincana qehwê dest pê dike. Ez وقتاش خورا دبم ez berî gişkî derim مطبخي ez qehwekê vedixwim. Piştî westên ber televizyonê hinek exbarat nerim hinek mesela nika çayê li dinyayê çi tuneyê. Piştî wê ez derdikevim mesela derketina me gelekî bi şevê ne bi royê. Yani bi ro gelekî mal dernakevim. Ez derim cem dosta dost gelek tên cem yani şivata maşallah diger dostêm gelek tên cem ez derim cem dosta münasebak mesela çêbê be mesela ezayîk be em wacibê xwe dikin em derin ezayîya mesela yekî nexweş be em derin ser wî em wekt bê li halî wî dipirsin ka çi heye çi tuneyê yek seferê carna tê mesela em derin carna meriv bi dost em silav lê dikin bê tu bi xêr hatî ya ji Almanya ji Ewropa tê em derin silavê lê dikin ev jiyanan bi wî şiklê derbas dibe. أزاير ونشتمل بالدار أقول سنة كانين ورا ورا قولي صارب سوفت وكهيبة بوهارب ورا ورا قولي صارب سوفت وكهيبة بوهارب. محمود عزیز شاکر 5 سال جه تمنê xwe di xizmeta huner û muzîka Kurdî de derbas kiriye. Serbarî ku bihteriya berhemên wî neteweyî Kurdistanî ne. û taniha di pêşkêşkirina berhemên hunerî de berdewam e. û dawîn berhema wî li ser Efrînê bû. Ev bû ana me 5 sal xitim kir di hunerê Kurdî de hîfa ser hunerê Kurdî kir. Ana kes ser karekî şewelim yani karek ana pêşiya min e ez tê de mijûlim. وإنشاءالله بيش ده هون زاربه أو كارشي. أفرين أفرين كلام الخدان جرقود الأخين بوتة قربان. أفرين أفرين كلام الخدان جرقود الأخين بوتة قربان. مثلا استراني ودنگ أبدا دانا خدي نجنو أز مثلا حفاظ دنگی خود که متدین كانت به هنگو بخون زاد شنو خو بلغره نخو زاد شنو خو از هر تشتی دخم. سازوان و هنرمند محمود عزیز شاکر وکو تواهی استیرکن کردی لکردستان سوریه برهمین وان راستی تالان کرن و شوتاندن هاتنه و جیانوان لگلک وستگه هن راوستیایه و داوین وستگه هاوی نها لحوله را پایتخت هرما کردستانیه. Dutmam 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 hiç matnayım.